gazi srpska zemlja, opet gore naša sela, opet se krajišnik u boj sprema i opet majke sinovima zbore. Budite dostojni imena kog nosite, naroda kom pripadate, zemlje koju branite i zaklete koju dadoste. Braćo Srbi, sada se vidi ko je vjera, a ko nevjera. Srpska dobrotvorna organizacija Srpska vojska spasa u Indianapolisu ostvarila je kontakte sa više američkih dobrotvornih organizacija i uspjela da obezbedi kontinuirano snabdevanje lekovima i neophodnim sanitetskim materijalom ratom zahvaćena područja na prostorima bivše Jugoslavije. Prve količine već su stigle u Bosnu, a u Indijani se priprema i sljedeća pošiljka. Pomoć je besplatna, mi plaćamo samo 10% na ime pakovanja i moramo da platimo transport. Da bi se akcija što brže odvijala, novčane priloge treba slati na adresu Srpske vojske spasa u Indianapolisu, a sve potrebne informacije možete dobiti na sljedećem broju telefona 317 298 9054.